Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje F1 Crowcasta kao i uvijek, odnosno skoro kao i uvijek. Da. Sa mnom su kolega Ivan i kolega Goran, kojeg smo zadnji put zaboravili spomenuti, moja malenkost, odmah isprike, disclaimer i tako dalje, dečko nam se ljutio. Ja se svim slušateljima duboko ispričavam, kao i svojim kolegama, šta prošli puta nisam mogao biti prisutan, ali imao sam neizbježnog i jako bitnog posla. Na bordanju, da. Morao sam posjetiti Italiju na kratko. Ali siguran sam da mi moj kolega Ivan neće zamjeriti, s obzirom da sam bio u Italiji, a to je njegova najdraža F1 država, generalno, s obzirom da znamo komu je, kao što vam je više puta rekao u našem podcastu, koji mu je najdraži tim, tako da nisam bio u Engleskoj, odnosno u Velikoj kolega. Britaniji. Dobro da si bio u Italiji. Baš si posjetio dom najvećeg tima u povijesti Formule 1. Ok, još uvijek je najveći tim. U svakom slučaju, danas ćemo se baviti zadnjom utrkom koja nam je bila ovaj vikend. Za razliku od inače kako su utrke, bila je subotom zbog Ramadana. Da, mjesec Ramadan. Od sljedećeg, nego od onog iza vikenda, sad imamo pauzu, krećemo normalno nedjeljom utrke, subotom kvalifikacije i sve ostalo. Ramazan je, ja mislim, za 2-3 dana, tako da završava ovaj njihov post i to, tako da ova godina je bila specifična po tome što oni inače računaju, barem ja se sjećam prije negdje 10 godina kad sam ja bio u Maroku, Ramazan je padao na kraj 8. mjeseca, a sad pada na kraj 2., odnosno na početak 3. Ne znam kolega, mislim znam da je sada, znam da su ne znam ja, ima neka spika s mjesecima, nemam pojma. Uglavnom nećemo ulaziti u vjerske priče i Ramazan previše, samo ono što je bitno da naši slušatelji znaju je da su Bahrein i Saudijska Arabija bili iznimke zbog toga i zato se utrke bile u subotu. I Las Vegas koji je iznimka sam po sebi, pa se vozi subotom. Las Vegas, ako se mene pita trebalo bi ga ukinuti onak sutra, ali dobro, o tome ćemo kad dođe ta utrka. Hoćemo. Da, u svakom slučaju imali smo prilično zanimljive kvalifikacije. Ja trening mi baš, ja imam osjećaj da ti treninzi na početku sezone su jako upitni, jer imam feeling ko da ovi namjerno skrivaju performans. Pa svi imaju neku dozu sandbagginga, niko ti neće otvoriti i odmah staviti karte na stol. Gle, sad da je tu nešto Red Bull, ne znam, tokom cijelih treninga se vidjelo da ima ono što se kaže u rezervi 3 do 4 desetinke bez problema nad Ferrarijem koji ima na ostatkom polja 3 do 4 desetinke na to još vremena u race spaceu, tako da ne znam da su nešto puno se skrivali ili ne, vidim da su više isprobavali, tu mi je Mercedes ostao pod upitnikom, najviše što je opet Hamiltonovu utrku malo bio pokusni kunić. A meni on fakat izgleda dobro, ja sam gledao sam, jako sam bio iznenađen na ovom treningu, drugom ja mislim, gdje je u stvari imao fakat dobar pace i odradio ja mislim koliko 30 krugova, 40. Sve je to izgledalo dobro, ali ti je stvar da u jednom snimku u utrci dok su izašli na zadnjih 10 krugova on i Norris na soft gumama i išli hvatat polje, dok se približio Norrisu na sekundu u svim brzim zavojima, kompletnom prvom sektoru, gdje su znači brzi zavoj, pričamo o Jedi, najbržoj uličnoj utrci na svijetu, 27 zavoja. Ima i najviše zavoja od 27, jedna od najviše, 27 zavoja. Tako da nije baš tak bit teško brz po zavojima, s obzirom da je praktički cijela staza hrpa zavoja. Ali ti je stvar da su to sve brzi zavoji kojima ne ideš ispod 5. brzine i nekakvih 180, 190, 200 km na sat. Tek se možda u 2-3, znači tamo od 6. do 8. i po eventualno 10. ti je hairpin i dalje opet 22. Mada dobro, i u hairpinu se voze oko 100, ne? Znači, za Jedu je inače poznato da je po prosječnoj brzini druga najbrža staza na kalendaru, prva je naravno Monza. Da. Ima taj set, što me opet zanima kako će se Mercedes ponašati sad u Japanu. Pa ne, to i meni, mislim, Mercedes ako gledamo iz Bahreina, kakav pomak su napravili u Saudijskoj Arabiji, možda je to najveći skok od svih timova. Jednako koliko je Mercedes skočio dole, toliko je Sauber pao, vidimo da oni u stvari jedini su ti koji, nisu napravili nikakav pomak. Ja mislim da oni imaju sličnu situaciju, niti Mercedes
Mercedes sa novim bolidom, niti Sauber sa novim bolidom nisu iskoristili ili nisu pokazali ono što su rekli. Mene kod Mercedesa najviše zanima, jer kroz zadnje 2 utrke informacije nakon utrka su bile da nisu bili baš najbolji u postavkama bolida u samom setupu prije same utrke, nakon treninga, kao u treninzima je štimalo, race pace je bio dobar, u samim kvalifikacijama ne, odnosno najveća zabrinutost je što je izašla vijest kod mene s moje strane i za fanove Mercedesa da se Toto ponavlja opet u istoj situaciji, da nema točne korelacije između CFD i zračnog tunela i onoga što oni trenutno sad vide na stazi. Znači onaj downforce point koji bi trebali imati, koliko im CFD i zračni tunel pokazuje, oni to na stazi ne ostvaruju u realnom vremenu. I to je sad velika zabrinutost, jer to imaju. Neki su fulali očito. Tu imaju, taj problem imaju, to im se provlači od 2022. od kad su krenula ova pravila u kojim danas trenutno se vozi. Čekaj, i kakvi su bolidi napravljeni. Daj da stanemo na sekundu. Koji je tim našao grešku u zračnom tunelu da su napravili ozbiljni zez sa zračnim tunelom? McLaren i Mercedes. A čekaj, šta nema McLaren svoj tunel, Mercedes ima svoj tunel. Ove godine ima svoj tunel napravljen. Aha, znači stari tunel od Mercedesa koji je i McLaren koristio je imao grešku. Da, i ovi su očito... I napravili su veliki remont. Da, McLaren je prošle godine to uspio napraviti i vidjelo se, znači, od Austrije, od kad su došli... Odnosno, McLaren je napravio svoj baš svoj zračni tunel. Ima kompletan novi kampus. A Mercedes kao takav je napravio preinake i ostale stvari. On ima i dalje onaj praktički... Svoj stari tunel, to je Porscheov tunel još koji su koristili za Le Mans u Brackliju, koji se nalazi gdje je baza. Ali, da. Tako da, ali mislim, cijela priča je u stvari, očekujemo od Mercedesa da se pomakne prema Red Bullu cijelo vrijeme, a u stvari više očekujemo od Mercedesa nego od Ferrarija, a Ferrari je uvijek taj koji napravi taj pomak, taj korak više nego Mercedes. To smo vidjeli prošle godine, to sad vidimo i ove godine, zato jer u stvari oni su ti koji čak s motorom rade puno veće pomake nego što rade sa aerom, ali činjenica je da ovo što smo vidjeli od Leclerca u ovoj utrci, pogotovo ovo kak je prestigao Pereza praktički u prvom zavoju ili nego je Perez njega imao, ali ga je vratio nazad odmah, Leclerc je bio P2, Perez je bio P3. U 4. krugu ga je na kraju prestigao, ne? Ali čisto da krenemo u utrku, start kao takav je meni bio za očekivat. Norris mi je bio malo, imam osjećaj da je zaspao, imam osjećaj da i Verstappen malo zaspao. Pa sa Norrisom imaš kontroverzu kod samog starta, da li je bio jump start ili nije, znači to je ono, tu su se sad, znači pol utrke smo, znači cijeli grid je vidio da je Norris napravio jump start, znači da se bolid pomakao prije nego što se svjetla ugasila i da se zaustavio. Mislim, sam je sebe oštetio time, jer dok su svi krenuli na vrijeme, on je bio na košnici, pa opet, ima je tako kao bog down onaj. A onda nije jump start. Ali je, jump start je, znači pravilo, znači pravilo 45a, po FII ti je, znači nijedan bolid se ne smije maknuti sa mjesta iz svog grida dok se svjetla ne ugase. Naravno da danas bolidi imaju i transpondere koji su spojeni na dolje u stazama i oni imaju svoje čitače na bolidima od ozdola i ne znam koliko je puste senzore i tako dalje. I cijela priča oko svega toga je bilo da se nije pomakao. Mislim, svi smo vidjeli da se pomakao, ali očito se nije pomakao dovoljno toliko da bi se ili taj transponder ili senzor koji ga je trebao čitati da bi se očitao. A i druga stvar, samo da te prekinem, imali smo još 2020. sa Alonsom u Alpinu isto takvu situaciju da isto nije kažnjen, gdje je imao jump start, gdje je bilo isto objašnjenje, a i sa Vettelom 2019. u Ferrariju, gdje je bila isto jedna takva situacija, nije isto kažnjen za jump start, gdje je bio očiti jump start, ali na transponder to nije očitao. Sad, da li je situacija zato što su se oni odmah zaustavili, pa su sami sebi oduzeli tu prednost? Mislim da je točno to. Pa onda zbog toga, da li je to u tom duhu ili je... Mislim da ti je to u duhu isto koji vraćanje pozicija, ne? Ok, napravio si grešku, izbjegao si, prestigao si izvan staze, vratiš poziciju, dobar si. Mislim da je ista priča sa dotičnim jump startom, gdje ako oni vide da on se pomaknuo i zaustavio, doslovce zaustavio, znači da si u stvari napravio, ajmo reći, medvjeđu uslugu ili da si nije ostvario nekakvu prednost, po meni nema razloga da bi ga se diskvalificiralo ili kažnjavalo ili bilo
šta. Ista koji ova priča u utrci kad je ko? Ja mislim da je Perez ko je prestigao izvan staze, Magnussen 2 puta je dobio je prestigao iza staze, nije vratio poziciju, dobije penalti. I to je sad opet priča za sebe, ali vratimo se Doći malo ćemo na do toga, poredak, da. što se tiče Jedde. Krenuli smo pričati o poredku i o startu. Da, znači Verstappen je odvozio svoju utrku, to je to. Možda je malo se zakuhalo kad je Stroll u 6. krugu izletio i doveo safety car na stazu, pa su se opet svi Ja skupili, mislim da je ali sad to nešto tu je utjecalo bila sad na situacija utrku. gdje su Hamilton, Norris, ako se ne varam, Hülkenberg i Bottas su ostali van na medium gumama s kojim su startali, dok je cijelo polje... Russell, ja mislim. Ne, Russell je išao u pit. Hamilton je ostao van i Russell je pit. Hamilton, pardon. Tu je sad bilo priče koliko će dugo izdržati, znači sam graining na gumama i tako dalje, jer bilo je predviđeno da bi neki maksimum bio oko 25 do 27 krugova, dok ovi su vozili 36 i 37 Norris i Hamilton, i onda su se prebacili na soft gume. Bottas, evo što su opet Sauber, ista greška kao i u Bahreinu, pit stop od ne znam koliko sekundi, opet nisu mogli skinuti gumu, znači greška. S druge strane, kako je Magnussen odigrao za Hülkenberga i same te njegove 10 sekundi kazne, koliko su zapravo donijele, jer Haas je u ovoj utrci prvi od petorke donjeg doma, znači od Saubera, Williamsa, Haasa, Alpina i Arbija osvojio bodove, jer u prošloj utrci je gornji dom sva petorka, znači imali smo 2 Ferrarija, 2 McLarena, 2 Mercedesa, 2 Red Bulla i 2 Aston Martina u prvih 10, za što se dobijaju bodovi. Ovaj put izljetanjem Strolla Haas je uspio sa bolidom Hülkenberga doći do prvog boda. Dobro znam. Ali znaš ti koliko znači njima jedan bod ako prva petorka konstantno je u bodovima? Vidio sam meme negdje na internetu danas ili jučer kasno na večer popodne, Hülkenberg koji leži u krevetu i onak je sav sretan. Da, Magnussen preko njega sa hrpom noževa u leđima. Da, ali... I na svakom nožu piše 5 sekundi. Tako da, ako ćemo realno... Ali vidi, što je to? Da li je to preuveličena vožnja, u smislu da li je to bila obrambena vožnja za anale, gdje je sa sporijim bolidom držao 5 bolida iza sebe u jednoj sekundi? Ja mislim da je. Ili je to bila utrka za diskvalifikaciju? Ja mislim da je... Jel pogledaj, on je dobio, znači prvi put kad je prošao... Magnussen odradio posao vrhunski. Daleko od toga, on je ostvario taj gap i usporavao cijelo polje, znači taj razmak koji se stvorio između Hülkenberga i njega. Meni je on uz ovog malog, bilo je očekivano da će mali osvojiti driver of the day, ili kak se već mislim, zove. Mislim, Oli Berman. Ali od njega ćemo se dotaknuti, ali mislim da je K-Mag ostvario vožnju života što se tiče timske vožnje. Podsjetio me na Alonsa prije kad je Okona štitio. 21. i Hungary Ring. Da, tako da svaka mu čast i vidi se iskustvo na najjače. Koliko je ovaj Hülkenberg bio uspješan u tome ili nije, drago mi je da su osvojili taj bod i drago mi je da su dobili, kak bi rekao, nekakvu pozitivnu tapšanje po ramenu, da su ipak napravili nekakav ozbiljan pomak u zadnje 2-3 godine. Znači, otišao je Gunter, došao je Ayo Komatsu, odnosno nije došao, naslijedija ga je. S druge strane, znači, oni uopće nisu imali nikakva predviđanja da će biti na ikakvoj mogućoj poziciji osim zadnjeg ili predzadnjeg mjesta u startu sezone sa bolidom. Nisu uopće kvalifikacije, znači trening za kvalifikacije, bilo kakve kratke krugove nisu odraživali, nego su samo gurali najtvrđu komponentu gumu, napuni bolid do kraja i deri da vidimo koliko gume mogu izdržati. Sve cool, ali nisam očekivao tako loš RB, nisam očekivao tako loš... Ja nisam očekivao tako lošeg Daniela Ricarda, evo, iskreno. Ricardo koji se okrenuo, u kojem predzadnjem krugu ili 5 krugova prije kraja? Predzadnjem krugu se okrenio za 360, molim, ko kakav ruki. I još pljuje po malom Tsunodi, koji je konzistentan na najjače. Mali mu je održao lekciju bukvicu, na najjače. Od treninga, kvalifikacija do same utrke. A mislim, to
nisam očekivao od Ricardo nikad nije bio vrhunski vozač, jer svoje vremeno je vozio daleko najbolji bolid na gridu, pa ne, smo vidjeli kaj je napravio on. Pa nije on vozio najbolji bolid, daleko je Red Bull bio od, ne znam, vremena sa nije, imali su dobru mašinu Fettelom. I osvajali su. Da, imali su dobru mašinu od Renaulta koja se kvarila svako malo. Kolega, daj me, nemoj, molim te, ono. Ne, ja se ne slažem s tom. Meni znači, Renaultova mašina u Red Bullu je... Da, Renaultova mašina u Red Bullu je bila najgora mašina koju je Red Bull, iako su s tom mašinom osvojili 4 uzastopna svjetska prvenstva sa Fettelom. Ozbiljno brzu kad su 2014. ušli u hibridne motore i u hibridne jedinice. Ma ne pričam sad o tome, ja samo pričam o tome da Ricardo kad je vozio Red Bull je imao winning formulu. Nije imao ako vozio tada. Po čemu je imao winning formulu ako je imao treći bolid najbrži na gridu nakon Mercedesa i Ferrarija? Koliko je puta osvojio te godine? S tim bolidom koliko je puta osvojio utrka? U 4 godine u Red Bullu 7 pobjeda. 12 postolja. I ti meni kažeš da... Od tih 7, koliko je te godine bilo? 4. Zadnje godine 18. je osvojio 2 utrke. Monako i Baku. I to je to. I nakon toga je otišao u Renault. Ali čekaj, a godinu prije toga? Godinu prije toga je osvojio 2 i još prije toga 3. I to mu je sve... Ne, 2, lažem. Znači 2, 4, 6. 7, onda 3 u prvoj godini. 3 u zadnjoj? Ne, u zadnjoj Monako i Baku. Ziher. Ok, ja ću svom kolegi, dragi slušatelji, ja moram svom kolegi dati, s obzirom da je on enciklopedija, a ja se ne sjećam tak dobro, ali ono čega se sjećam, da me Ricardo nikad nije impresionirao i kad je otišao u taj Renault, bilo mi je full drago, jer sam znao da će propast tamo, bez obzira kad im je bila najljepša formula na gridu te godine, žuto sa crnim, ono je bilo predobro, da. Ali mi je bilo totalno jadno i onda kad je odlazio McLaren sam bio onak, kaj ćeš ti tamo? I pokazalo se da neće ništa tamo. Da. Tako da, meni Ricardo, ako ga uspoređujem sa jednim Piastrijem, koji je ovu utrku odvozio onak ubojito, pobroje, znači, napadao je Alonsa, napadao je čak i Leclerca u jednom trenutku. Da, on je bio ispred Leclerca nakon boksova, ali ga je prešao 2 kruga. Ma dobro, ali fakat se dobro borio, s obzirom kakvu formulu ima i koliko su ovi brži na ravnici, ja mislim da je Piastri fakat se dokazuje kao ozbiljno dobar vozač, po meni, ne? Je, ako riješi svoj race pace i ako riješi znači kontrolu sa gumama, koliko ih može održati, kako može s njima, koliko ih može trošiti, koliko može kontrolirati graining, on je na nivou guma Norris i šta je odradio na mediumu, koliko 37 i Alonso krug više, Hamilton krug više od njega. Hamilton isto, ali dobro, za Hamiltona znamo i očekujemo to. Sjećaš se kad je Vettel pričao da je nježniji prema gumama nego prema ženama, da. Tako da, za Hamiltona mi to nije čudno, ipak dečko ima iskustva i znaj se, ali šta je Norris odradio, svaka mu čast. Ne znam, ja u utrci iz Jedde što mogu najviše zaključiti u svemu da je Alpine se pokazao onako kakav je i kao što sam rekao da će biti zadnji, znači Gasly dobro, da je žao neko mi je, prvom krugu. Fakat mi je žao za tog dečka. Jer, na primjer, oprosti što te njega, ali mislim... Gasly u Red Bullu je meni bio puno draži i zanimljiviji nego Ricardo što mi je ikad bio u Red Bullu. A to kratko šta je bio u njemu. On je bio isto tako 10-12 utrka ako se ne varam. Borio se jadan i nisu mu dali šansu da se primi. A gle, on je od starta loše krenuo, on je već u predsezonskim testiranjima skršio 2 bolida, ima je preko 1,5 eura, stari moj. A koliko je Verstappen skršio bolida? Koliko je Verstappen donio zarade i pobjeda i bodova i tako dalje. Zato je bio, kršio je bolide su ga sa 17 godina stavili u formulu dok nije prošao kompletnu kategoriju ispod, znači praktički iz F3 prebačen automatski u F1, što je bilo nečuveno i to je napravljeno samo zato da ga Mercedes ne dobije, jer mu je Mercedes nudio poziciju u F2, a Helmut Marko ili Darko mu je ponudio poziciju u F1 automatski, jer su imali Toro Rosso.
scuderiju, bivšu Minardi pa poslije Alfa Tauri, današnji RB, koji je bio njihov tim sestrinski, koji je i danas, oko kojeg isto ima se sad raznih kontroverzi, ali nisu se pokazali nešto na gridu ni u testiranjima uz sve te kontroverze i uz kopiranje i prednjeg i zadnjeg ovjesa i pogonske jedinice i getribe prošlogodišnjeg RB19. Ne vidim da je nešto bolid jak, čak ni u tom donjem domu, da ga tako nazovemo, poretka. Pa je, mislim, gle, načelno Haas se pokazao jači od njih. U potpunosti se slažem s tom. Imaš potpuno pravo. Ono što je meni, kako bi rekao, moramo staviti stvari u kontekst. Ako znamo Red Bull je najbolji to, ima najbolji auto i dominira, mislim, kad otvori DRS prođe pored onog Leclerca, ko da nije tamo. Meni je to presmiješno. To je aerodinamika. I sad, ako pričamo, ako stavimo stvari u taj kontekst, onda je Perez odvozio lošiju utrku nego Magnussen, realno. Jer pustit Leclerca da te tak drži 4 kruga. Dobar dio prvog stinta. Ne, 7 krugova, jer tek u boksovima ga je prešao. Ne, ja mislim da ga je prije malo prešao. Boksovima su, jer je Leclerc kad je ušao u boks, ušao je odmah iza Verstappena, a Perez je ulazio iza njega i još je bila nekolicina iza njega i samim time je onda Leclerc zapeo u boksu jer ga nisu mogli pustiti da ne bi bio unsafe release. On je bio 5 sekundi je bio u boksu. Imao je boks, zaustavljanje u boksu 5 sekundi. By the way, Perez i Tsunoda su dobili svaki po 5 sekundi isto kazne za unsafe release jer je Perez izletio ispred Alonsa, nije čekao ko što je čekao Leclerc, odnosno Ferrari da ga ne pusti, nego je Red Bull pusti i on je izletio. Samim time je dobio 5 sekundi, kojima je dodano vrijeme na kraju utrke. Da, ma dobro, mislim, na kraju nije ništa značilo, ali... Nije značilo ništa, jer evo, Leclerc je završio 13 sekundi iza njega. Kod tih penaltija i to. Ona je priča da je Magnussen dobio 10 sekundi. 2 puta. Zbog, ja mislim prvi put kad je dobio 10 sekundi, kad je prelazio Tsunodu. Ne, prvi puta je dobio 10 sekundi kad je prelazio Albona, kad ga je sa svojom zadnjom desnom... Ok, to je drugo. To mi je ok, 10 sekundi, to mi je ok. Izazivanje nesreće na stazi. Tako je. Drugi put kad je prelazio Tsunodu, 10 sekundi kad ga je prešao izvan staze. Sa 4 kotača izvan staze, da. Ok, ali je li to fakat po tebi 10 sekundi? I to je isto bilo rasprava od ove godine, jer ovo je po prvi put da smo dobili sad kazne, odnosno da su izrečene kazne od 10 sekundi za ove prekršaje, jer do sada u povijesti su bile kazne od 5 sekundi. Točno tako, od ove godine je 10. Da li to ima veze sa onom raspravom koja je bila svojevremeno pokrenuta prošle godine i kad je Perez, ako se ne sjećam, 2 puta Albona opalio i Magnusena i ne znam, i dobijao po 5 sekundi, pa opet završio ispred njih, razumiješ? Jel, pogledaj, ja sam u ovom slučaju kad se takva stvar dogodi, jedino po meni, to je moje mišljenje, a to je nekad bilo... Ne, ali već bi se dotakli ove teme, jer gledaj, drive-thru penalty. Po meni je drive-thru penalty. Pazi šta se radi. Događa se situacija gdje se vozačima daje automatski penalty ako su išli preagresivno i onda u toj preagresivi su spašavali svoj bolid. Po meni, neoprezna vožnja. Sve ok, znamo da je neoprezna vožnja, bla bla bla, ali to je utrkivanje. To nije definicija utrkivanja je neoprezna vožnja, ako ćemo realno. Ne. Sam malo, stari. Moraš biti na toj, tanka je linija između opreznog i neopreznog. Ako se utrkuješ, moraš u trenucima biti neoprezan, pogotovo kad prestižeš nekog i takve stvari. Tako da sve stoji, ja nemam ništa protiv penalty, ja nemam me krivo shvatiti. Ono što hoću reći je da treba im dati taj window od jedan krug, ili barem do kraja postojećeg kruga gdje se to dogodilo u nekakvom razumnom, ako je na kraju kruga, onda mu daš cijeli sljedeći ili tako nešto, gdje dozvoljavaš vozaču da vrati tu poziciju, da mu tim kaže, prešao si sa sve 4 preko, ajde vrati poziciju, jel ćeš inače dobiti penalty od 10 sekundi. Ja nemam ništa protiv penaltija, ono protiv čega imam protiv je davanje tih kazni automatski bez da se timovi sami mogu korigirati. Ali se ne korigiraju. Jer ti u racingu, ali čekaj, ako gledamo... Znači pravila po FIA. Ti kad pređeš bolid, nemaš pravila sa strane. Ja bi trenutačno, pričam o domeni kad pravila još se nisu aplicirala. Od uvijek su se aplicirala. Ne, ali kako me ne shvaćaš, znači to se dogodi i sad postoji tih 10-15 sekundi gdje se pravila još uvijek nisu aplicirala. O tome se i radi, oni imaju mogućnost vratiti poziciju. Treba bi postojati window. To postoji, ali on je nije vratio sljedeća 2 kruga, njemu je izrečena kazna nakon 2. ili 3. kruga koji je bio. Ne, ali ovo
sa Tsunodom izrečena mu je kazna odmah. Ma to je stari moj bilo, drugi krug su već odvozili, a ne isti krug. Ma ja mislim da ne. I čim vozač ne odluči vratiti poziciju, njemu tim odmah kaže. Bilo je instantno. Znači, izvan, ovaj se žalio, oni su rekli, ok, radimo na tome, pup, kazna. Ja bi čak možda rekao da su ovi tražili odmah kaznu, a ne da mu vrati poziciju. Ne, jer ih je zadržao ispred i samim time otvorio, pa oni bi tražili da se makne odmah automatski nazad i da im vrati poziciju, to im je u interesu, jer onda imaju otvorenu stazu, a nisu ostali zakočeni iza njega. Pa što im znači kazna od 10 sekundi, kao on koči cijelo polje, a ovaj je stvorio 25 sekundi, niko razmak za pit stop. Ma nije 25 sekundi. Izašao je sekundu i pol ispred Magnusena nakon pit stopa. Vrijeme pit stopa u Saudijskoj Arabiji je 22,5 do 25 sekundi. Ali moraš ustaviti mislim, neko je odradio, jedan tim je odradio puno bolji pit stop od drugog tima. Svejedno, on je izašao sekundu ispred njega, pa znači 20 sekundi razmaka je on njemu napravio i dao u toj utrci. Ja ne znam, ako je tako, kako ti kažeš, onda je kazna od 10 sekundi premala. Pa zato ti govorim, treba drive-thru penalty. Ili onda ga makneš sa staze, on mora proći 80 km/h kroz boks, ne mora se zaustavljati, mora samo proći. A kad se to zadnji put radilo, koje godine? To se radilo, čovječe, do prije par godina još. Ma nije do prije par. Pa je, ima si drive-thru penalty i 90-ih i 2000-ih konstantno, ima si 10 sekundi stop and go. Znači pričamo i u sad o nečemu što je bilo... 2014. si ima stop and go kazne od 10 sekundi. Ne, stop and go je drugo, to razumijem. I stop and go su u isto vrijeme korišteni. Ali drive-thru penalty ja nisam vidio jako. Pa teži ti je stop and go nego drive-thru penalty. Ovako moraš ući u boks, voziti 80 km stat, 10 sekundi biti stacionaran i onda nakon toga do 80 dok ne izađeš iz boksa. Da, ali gledamo realno zadnje 3-4 sezone niti jedna takva kazna. Nije, jer su bile kazne preblage i to se pričalo. Sad su ove od 10 sekundi, ali recimo to dolazimo do situacije da je jedan čovjek svom timu, ok, super vožnja, super obrambena vožnja, fenomenalno izvedeno strategijski, ali ako ćemo gledati od strane sporta i neke korektnosti, znači ti si izletija ispred njega sa sve 4 u zavoju, vratija si se sa staze, zaustavija si ga doslovno u njegovom daljnjem napredovanju. Znači automatski si oštetio njegovu utrku i dobija si 10 sekundi za to, ok, ali on se nije i dalje maka ispred tebe, on je i dalje ispred tebe i dalje ti šteti tu utrku do samog kraja, kužiš, to je ono. Ma ne, mislim, razumijem logiku koju ti pristupaš, ono što meni jako žao je da možda još uvijek ispada da su kazne preblage po tome, zato jer da kazna nije dovoljno, kako da kažem, jaka ili adekvatna, onda bi ovaj vratio tu poziciju i sve je bilo ok. Ne, ovako ju je proguto i boli me Johnny i to je to. Da, o tome se radi. To je u svakom slučaju, nadamo se daljnjoj borbi. Ja se fakat nadam da će taj Red Bull, da će im puknut gumak, ništa drugo. Samo da se malo zamuti voda, ako ništa drugo, na sljedećoj utrci, a sljedeća utrka nam je 22.3. počinje practice, petak, i 24.3. je utrka. S tim da, ja ne znam kako ću se ja dizat, u 4 ujutro da bi gledao kvalifikacije u 6. Albert Park, da. Melbourne, znači u subotu su kvalifikacije u 6 ujutro, ali da te 23. a utrka nam je 24. u 5 ujutro. Da te zaustavim prije nek što se dotaknemo Australije i krenemo na Australiju, ne smijemo nikako zaboraviti i zanemariti debitanta. Joj, tvoj najdraži. Ja sam se nadao da ćemo to preskočiti. Nećemo definitivno preskočiti. Znači, Oli Berman. Jadan taj dečko. Znači, Oli Berman show, dečko koji je taj vikend ostvario pole position u F2 u Premi. Dečko od 18 godina. Dečko koji je najmlađi britanski debitant u Formuli 1, u povijesti Formule 1. Dečko koji je najmlađi Ferrarijev debitant u povijesti Formule 1 i Ferrarijevog povijesti i drugi uopće najmlađi debitant u povijesti Ferrarija, najmlađi od britanskih vozača debitant u povijesti Formule 1. Ne, Formula 1 je u povijesti generalno Verstappen, kaj ne?
najmlađi debitant, britanski, Aha, Verstappen okej. nije Britanac, A, u dobro, povijesti sad. Formule 1. A, dobro, to je Najmlađi Ferrarijev debitant, Opet drugi uopće Ferrarijev debitant u povijesti Ferrarija. Opet nebitno. I polovica najmlađeg Ferrarijevog tima u povijesti Ferrarija, od kad postoji Ferrari. Mislim, dečko je ostvario... gradiš mu spomenik ko da će voziti sljedeće godine u Gle, Ferrariju, znači, a svi imaš- znamo da neće. Neće voziti u Ferrariju, vozit će u Hasu. Ma no, neš ti uspjeha. Potpisu što? Prosto, Ma prijatelji daj, moji. ajde, ono. Mislim, meni je to Ali ti u si stvari... totalno nerealan, Ali kužiš. ti si Totalno nerealan, prijatelju, ti Fran ne je razumiješ došao, odvozio uopće. je super utrku, sljedeće godine Hamilton vozi jednu formulu, drugu I formulu Leclerc vozi vozi drugu, Leclerc. tako je. I I on ide 25. u Haas. Berman će u najboljem slučaju dobiti Haas mjesto. Ne u najboljem slučaju, nego sljedeće godine ide u Haas. Ali vidjet ćemo šta će biti s Haasom, znaš. Ne Šta će biti diktira Haasom? Ferrari to. A ko diktira bogati, dragoga, kad to Pa ako diktira moram Gene pitati, Haas, ma Haas sad sam ti ja rekao šta Automation, Gene ono. Haas diktira, ono Pa što to mu je njegov Ferrari da, tim, ono. pa ono što mu Ferrari da, to koristi i Ma tamo se je, moli, da, čovječe. sad ti, ono, da, Daj me, kak se nemoj, moli. molim te, evo. Da, ajde, trpa keš na njih ko da nema sutra. U što Ajde. trpa? Zato je Gunter i otišao što trpa keš toliko. Gunter nije otišao, Gunter je potjeran. Aha, zato što trpa keš je potjeran. Pa ne, potjeran je Zato što mu nije je pružao Dida momčad rezultate napravio momčad i nikakve. onda mu je rekao, gle, ja zaslužujem da Ma, imam dobro, dio ove jedinu momčadi, dobru razumiješ. stvar koju je Gunter napravio je bio zabavan Netflixu i dao je puno oči na I Drive može to biti sve, Survive ali da nije i tu je Guntera- Haas postao poznat. Haas, Ferrari, F1 tim nikad ne bi postojao. Ok, s tim se mogu složiti. Teško mi je, ali se mogu složiti. Znači, to nikad ne bi Ok, postojalo. slažem se, Da se u redu, razumijemo. u redu. A trebaš Gunter je treći inače put u to reći. formuli kao inženjer od 80-ih i radio je Vratimo se mi i na u Bermana. Jordanu, i u Jaguaru, Znači- i u Red Bullu. Što se tiče Bermana, ono što je napravio je prestigo Haas. Ne samo što je prestigao Haas, nego je iza sebe ostavio jednog Norrisa, jednog Lewisa Hamiltona. Je, svakom čast. Zamalo je. Ali dobro, vozi je dobar. Zamalo se kvalificirao bolje od jednog Lewisa Hamiltona i to razlika je bila 36 tisućinke između Dobro, njih pa dvoje. dobro, okej, ali ima bolju formulu, ano, ajmo ne biti sad tu. Mislim, Alo, gle, ajde svaka da mu te čast. vidim da te Ajmo neko ovako, stavi u formulu samo malo, tebe samo jednu stvar da četiri pojasnimo. i nekog Sad kad vozača smo već Formule kod 1 toga. DBB-a. Imaš Stani sedmerostrukog malo, svjetskog stani, prvaka stani. i Rukija koji je po prvi put sjeo u mašineriju sat Dobro, vremena okej. prije nek što je vozio. Sve smo to već rekli, to je apsolvirano. Sad stani na sekundu. Ajmo ovako. Formula 2 na volanu i što se tiče bolida, koji je puno manji, nešto sporiji, ima najveća razlika u cijeloj priči je to da nema elektroniku, nema struju, jel tako? Da, ali nema overtake button, Ma to su nema... gluposti, mislim, overtake je button samo Pa dobro, ali full to je energija iz baterije, ono, ali mislim. punjenje baterije i Ima korištenje punjenje baterije, isto big imaju deal, V6 ne? motore, nemaju 1000 konja, imaju do 600-650 Ok, konja. ne, ali imaju puno manje kad gledaš volan od Formule 2 i volan od Formule 1, velika je razlika. Ono. Velika je razlika u Ima elektronici duplo manje i u svemu što može upravljati na bolidu. Dobro, ajmo se, pa to ti hoću Znači, reći. bolid I Formule nema 2 je puno toliko pojednostavniji. postavki, Ni nema približno. cijelu priču sa tim overtakeom i punjenjem baterije kao takve i cijelu tu priču. Tako da komplikacija koja mu se dogodila da se ujutro probudio i mislio da će voziti svoju Formulu 2 i biti na pole positionu, a odjednom mu je došao poziv koji mu je bio ono, voziš Formulu 1 danas i taj prelazak, psihički prelazak u djetetu od 18 godina je mega big deal i pokazuje jako hladnu glavu. I na svim intervjuima bio i je prije fakat i poslije. cool. Sve stoji. Dečko je legenda, evo ja moram Ne, priznati. super, svaka mu čast. Ono što je meni veliki, naš bubble koji se napuše i onda se jako brzo ispuše, problem je u tome što on u Ferrariju nema formulu. Trenutno nema mjesto. Nema ni sljedeće godine, ni godine iza, kaj je najgore. Gle, on je dečko od 18 godina. Ali kuš, njemu će 2 godine, što je George Russell radio u Williams? Motivacija održat. Ja mislim da je to jako veliki problem svih mladih u Formuli 1. Jednog Yuki Tsunode, na primjer, i takve nekakve ekipe. Ali gdje ti vidiš problem u motivaciji? Norrisa, na primjer. Jedan Norris koji vozi za Piastri. McLaren 6 godina. Sad gledaj Piastri, evo vidit ćeš. Daj mu godinu, dvije. Ako ne osvoji par utrka i ako... Znači, meni je jako čudno kako Norris i dalje drži taj entuzijazam. Jer stari moj, on je bio drugi koliko? Već 12 puta, jel tak neš? Cijelo vrijeme ga pobiru Red Bullovi konstantno, ne? Sad
moli Boga da Prošle godine Verstappen ode u daleko on nije Mercedes, po nekakvih jer ovi postolja će imao. uzeti Norrisa samo tako, platit će McLarenu sve, sam da ga uzmu. Norris je imao 2 ili 3 postolja prije prošle godine. Sve što je osvojio drugo i treće mjesto, sva postolja su mu praktički velika većina prošle godine. Kad je McLaren napravio onaj skok. Ali, tako da nemaš... Mislim, Norris je fakat super vozač. Daleko od toga, Norris je generacija 2018. Ali Norris je došao, isto kad je došao i Albon, isto kad je došao i George Russell. Znači Albon je išao u Toro Rosso, George Russell je išao u Williams. Ako Norrisa sa Russellom i Albonom, oprosti, to je drugi tip vozača. Norris je izgubio od njih dvojice u F2 i u F3. Okay. I 2018 su došli ko 3 debitanta iz F2, odnosno... Ali u F1 je Norris puno bolji od jednog i od drugog. U F1 je puno bolji zato što je potpisao za to vrijeme puno bolji tim. 4. ili 5. tim na gridu koji je bio za razliku od Williamsa koji je bio zadnji za koga je Russell vozio 3 godine. Najbolji bolid na gridu prvu godinu kad je krenuo voziti. O čemu ti pričaš? Russell je potpisao za Williams. Alo, Williams je bio zadnji 2019. 2020. 2021. ga je zamijenio Haas. 22. se prebacio u Mercedes nakon 3 sezone u Williamsu. A kad su počeli gubit, da. Pa, u tom čemu pričamo. Jedinu priliku je imao u Mercedesu u 2020. kad je Hamilton obolio od covida i to ti je bilo u Šakiru. I tad su se odlučili za njega. Nisu se tad odlučili za njega. On je njihov... Nije, tad je potvrdio da može, da je kao... Ma George Russell je u Mercedesovoj akademiji od svoje 14. godine. Vozi za Mercedes isto ko što vozi Andrea Kimi Antonelli, isto ko što je vozio Hamilton. Ali Antonelli se nije baš pokazao. Antonelli se super pokazao. Dečko od 17 godina, najmlađi na gridu, preskočio F3 iz Formule 4 regionalne, došao u Formulu 2. Čekaj, jesi vidio ovo F2 kad je vozio, pa nije se baš pokazao. Šesti je završio, čemu? Završio 6 iza jednog Bortaleta, koji je bio F3 čempion, završio je iza jednoga Kušmajnija, koji je prošle godine završio 3. u F2, koji je iz Alpinove akademije, završio je iza, sad ja ne znam koja je još, Zayn Maloney, koji je prošle godine jedan od 5 uopće osvajača i Future Race-a i ali to ti govorim, priča se o tom liku ko da je ne znam kakav wunderkind, da uopće nije baš tako. Dobro, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Andrea Kimi Antonelli, iako je Mercedesova akademija, to je po meni najveća talijanska mlada vozačka nada od vremena Ascarija 52. i 53. Bože, doslovno. Deal. Sad si baš si mu postavio ljestvicu. Doslovno. Ajde, vidjet ćemo. A sad možemo na Melbourne. Kao što smo rekli, jako nas živcira to što moramo se dizati u 15 do 6 jutro u subotu, a u nedjelju utrka počinje u 5 jutro i vjerojatno završava negdje oko 7. Oko 7, da. Tako da ćemo svi gledati snimku. S time da od 4 smo na nogama jer gledamo pre-race show. Da, moramo i pre-race show gledati. Tako da U svakom slučaju očekujte sljedeću epizodu na temu Melbourna i svih ostalih stvari, a možda ubacimo u negdje vam između neku bonus epizodu jer smo raspravljali još neke stvari vezane uz Formulu 1, tako da molim vas nemojte nas zaboraviti lajkat, šerat i komentirat. To nam je od velike važnosti, a iznimno smo vam zahvalni na tome. I hvala vam što ste nas slušali do kraja, ako ste nas slušali do kraja. A i ako niste, hvala vam i na tome. Da, u svakom slučaju čujemo se. Da, do slušanja. Lijep pozdrav i do slušanja. Thank you.